Nalazimo se ispred prodajnog centra Beograda na vodi na Savskoj promenadi. Ovog vikenda i u naredna 3 dana mi obeležavamo početak prodaje zgrade BW Perla. Zgrada BW Perla se nalazi na ekskluzivnoj lokaciji, u prvom redu do reke. Zauzima potez između zgrada Rezidensis i Kule Beograd. Svim budućim stanarima omogućit će neprikosnoven luksuz i vrhunski životni stil. Perla je 30. zgrada u projektu Beograd na vodi i svaki stan će biti izuzetno velike površine, tako da je najmanji stan u okviru zgrade površine 70 kvadratnih metara, a najveći dostižu od 145 pa čak do 160 kvadratnih metara. Svaki stan posjeduje terasu, što će omogućiti stanarima lepu interakciju sa okruženjem, a od dodatnih sadržaja pripremamo jedno malo iznenađenje, a to je dizajnersko remek delo, naš wellness centar, koji će sa svojim sadržajima, kako su nam dizajneri obećali, prevazići bilo koji wellness centar u Srbiji. Za sve stanare je obezbeđeno 2 nivoa podzemnih garaža, tako da će ukupan broj parking mesta biti 250. U neposrednoj blizini ćemo imati škole, vrtiće, veliki Savski park i naravno Sava promenadu, ja mislim, omiljenu destinaciju Beograđana, naročito tokom letnjih meseci. Za sve naše posetioce na raspolaganju će biti naši prodajni savjetnici koji će moći da im pruže informacije iz prve ruke, tako da vas sve pozivamo da dođete od 25. do 27. juna u periodu od 10 do 19 časova i za sve koji dođu pripremili smo obilje sadržaja i mala iznenađenja.